Banis. Makin nomor biki jelema na ogo-ogo. Betau. Ogo-ogo. Yang bulas-bulas betawang ngakiap betau. Aduh nak pulas bungut ngomong. Ipit. Jadi gini paman, sapu nabi antuk mungkin. Ane kira joki. Adi beda adi barang itu pulasannya. Alin lu tuh baca. Lu ngomong nih. Belum cerah kan, itu. Lemo sing lapet teman kan ini. Di center pulas. Center. Dalam masa center. Jadi gini paman, tinggi. Mapan subuh sida jangan mau pikoleh pejalan paman pejalan lah ya. Lan jadi demak nih mana kebingsir saking iki. Padahal di utama jadi kalau sida pebahan yadi ini. Jadi boleh bagla ni putra mertua buana ni paman. Aduh kadi bos padu cokok dia. Lurus. Jadi. Lauk barang lauk. Kenapa ini? Ning-ning iki. Waduh. Air pangkawa jadi Cina yadi kakenal. Air. Bagong, ane lo kecak bagong. Dang lowongan nim lo de sarat tang la. Iki, cekek nih, mesti lo iki. Kejualan oke, di sedang lo cuma sore. Nih jadi gelan ya patuk kelang nih jadi. Dulus kayak gini. Dong naratu ngarsabe. Cai dah ini gelar aja nih non. Tapi aja naratu ngano, jangan itu. Jangan mau saja cai para kan cai ini minyak para tu dan kegelar. Biar kita kan cari kaji jangan langsung ngambil lagi. Gue nak apa kan? Nanti gini, Ya kan? sarang kali nih ki. Mau kita? Nyana nih kayak gini dong. Bagi dua. Kemudian dia mundum soleh kan kalau dia. Ratu nih dolan di janten. Woi. Nah, jangan jadi gini pas saya ngalang bangun nih, bang sido sarak gelahnya, sido gelah mau boleh nih jadi. Makin kulit sana kena. Malah bisa natu nih jantan. Nyanan cari kani yang punya kutangan di janten lunas. Ya lemot saja kan. Jadi kayak tuh jadi puri dong dong. Ini ada jenis kaji dulu. Ada puluh belangkung bang. Kami iseng mau waktunya. Dan itu putra jadi dana. Adi mau kejani lana. Wagong istri ijai dana. Masa rago pulas kuta. Wah, dan
pun rabies ya. Kena rabies. Bangun. Apa arah kok? Arah. Bangun. Nih, mau. Pasti ning laseko. Nih, pesantren rasanya nih. Oke, dia galak-galak kok gini nih. Iya boci dua gungja. Apa? Dua gungja aja boci. Tanah bulat, cantik nepuk kenyang. 11. Sang bulan selesai. Wih, gitu ngelekek jang tak konin. Mana nyentak orang? Si jam soleh ini, si lager apa? Si lager apa? Nah, do galak-galak nah. Do galak-galak. Hijau, pokoknya aku sih jadi. Jeng aku gitu nak ada yang malu. Jang nak orang ini jang. Cai jang di lakar masang tempat tidur si ngawasin gitu. Tempat tidur ini maksudnya? Ada nak masang sesirap. Apa? Masang tempat tidur. Sesirap tuh jelas. Bener jang. Mau duduk ni main belas. Begitu awasin. Sing tawang jang. Nyekali mulai bang si lawang. Oh, ane ngorem sih. Dua gong jange. Oh, dua gong sih dijak dong orang. Kursi batik, ane masang anu sesirap dua gong sih dijak. Itu mulai holan. Ada cak ngomong ya nih. Ada cak ngomong. Bisa nyu ibu ni dijak ada tahan kan. Awak bertua-tua. Jangan senang. Ada cak anu benang. Ini benang kaca. Ini pempadan belajar. Macanang perkimo. Buah awak ke pengelau rumah itu. Si Dot mati apa keket? Dot mati apa hidup? Hidup bang. Oh, patung yo. Lalu gitu? Ajak jangan lihat. Nah, main. Awak terus. Bagaimana bang arak buang? Yang gitu. Main ajak kau. Kamu kau ini sungsang. Kucing jangan di situ, Bu. Oh, di situ, Bang? Nah, kucing jangan dot ke dukung istri, Bang. Dia ngomong apa adanya. Cari betul, kan, cari. Ada ngomong. Ayo kita ke sana. Nah, main aku ambil kucing jangan. Ada enak. Ayo sekuat berjalan, patut jajan. Tinggalin. Malah sini berjalan. Kian. Main. Bahagia dia. Baik, boy. Mama buat hidup. Roman metakon ne subuh kone anjak-anjak banyu biru. Istrinya Kak, silakan ini awak itu. Sino, kak lebih jauh. Ne bapo jauh uling di merto buana. Aduh. Benah ne banyu biru ne. Ini kipas ramah banyu biru. Nikau ada istri sana ire pitiang wau. Apura pitiangnya pitiang kanuni. Mana angka yang hijau niki? Benyul bibi. Bibi pengapeh duwe. Paman. Nu paman ingat marka peninggal. Kewala gelah masa-masa masih kapin pamudaan paman. Paman warda. Saking
mertu buana. Niki saking bos, wau titiang dados merasa ingat. Ingat ka Peninggalan? Boyo pelunguh Dul Sri Tumun rita kalau lako iri kering napi wastane Bu Ratno Buana. Iya patut. Sing lempas ka penatur pamane. Kewales weje ida sangyang pramakawin. Ini Wet sangkaning agung waringin sungsa. Paman ingat sih. Kengken kadirasa perlaksanaan yani kapeni debliago. Tugasi dan menyenang. Kanti lantas telah mai kampeh ini ngempi di pesrama. piragi titiang ini ngogeri kering rapi nawastane Ratno Buana. Bener paman. Sakemon ini kewentenan pelunguh. Sing paman awang dijagelah Ini. Tumel jani paman tangkel mai ke pesrama. Ini. Manda tujuan pamani. Asapuniki Ratu Dosri titiangnya tahu dosa antuk ide wagong biang pramine iri kering merdo buana udah sepuniki jadi pacak medon uri pemargin putran ide maka kale siki ide wiro darmo nega kale nika ide wiro jahyo asapunika tapi tiga Sing nyandang paman semanang saya. ini Maru dipuan Gusten pamane mapamit lendini. oh boleh tangkil Benar nuna saja dini abulan beklone paman. lalu Wena paman no pedas nawan. Gusten paman pianak gelah putran gelah. Subuh kamu ajak aku masih ke puri. Jangan alak kira. Sampun ngambil rapi, Driki, sampun bawali udah ngepurian, sampun itu ini. Kewalelen dak dikletak gelah paman. ini Rajani gelah ingat kapening cening ajak dado. Sang saya dak dikayun gelah paman. Kengken mirip pejalannya di kebuka puri. Cak sing luwung-luwung sirap gelah ulun dipuan paman. ini punika penyang mau pamit titiang napi malih bos jadi tiang mau pamit ring aja ten titiang malih ngeruruh dingin asapun napi ya pemargin itu satu kan kantos titiang ningalin puri ini kering mertebuana nika burung rawok nika ring mertebuana Nah, subuh dipuan mau pamit di nilik pesrama. Bibi. Sampun napi nggak patut sanden dipisahne dan cerita sane kekalih ratu Engken paman. punika pemargin idone jagi pacang ngerah dukun ngerah balian asa punika santu kan rakane sane pinih dhuwur punika sungkan Sungkan rahat. ini nika makawinan mumpung di tiang presida rao iriki ring ancak-ancak banyu biru tangkir ring dari si yang kebini wenten